Reka nongere mbasuhuze kandi mbashimire inshuti bakunzi ba HPTV Rwanda kukomeza kubana natwe hano kuno muyoboro twatambutse ibiganiro byiza biba birimo amakuru agezwe mu masaha atandukanye y'umunsi, inkuru zicukumbuye ndetse n'ibiganiro bitandukanye mu bisata bitandukanye. Nitwa Ruben Masengesho nje kukugezaho amakuru agezweho muri ano masaha. Ndaza kubwira ko mu karere ka Gisagara gitifu w'umurenge wa Kansi yatawe muri yombi. Njye mu karere ka Huye mubwire ko umwana w'imyaka 2 yahiriye mu nzu y'iwabo. Ndaza kwerekeza hanze y'u Rwanda mpere muri Uganda nkubwire ko Perezida Museveni garambiwe abaganga basiba uko bishakiye n'abiba imiti akaba yabahagurukiye. Ndaza kujya muri Iran nkubwire ko Iran ngibona kugana na Amerika ari nko kugosorera mu rucaca. Naho mu Burundi ndakubwira ko imvururu mu nteko y'ishyaka Aporuna zasize bamwe bafunzwe. Muri Kenya ndakubwira ko amatora ya perezida yashyiriweho imipaka y'amafaranga ntarengwa mu kwiyamamaza. Ndaza kujya muri RDC cyangwa se muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nkubwire ko abasivili 13 biciwe mu gitero cya IDF mu ntara ya Ituri. Izi rero nizo ngingo tugiye kwakira no makuru yacu, reka twitse tuze tuyarambura umenye byinshi biri kuvugwa mw'isi muri aya masaha. Nyemerera tuyatangire mu karere ka Gisagara nkubwire ko gitifu w'umurenge wa Kansi yatawe muri yombi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kansi Gasana Isayi yatawe muri yombi mu gihe yari ataramara amezi 6 mu kazi. Itabwa muri yombi rya Gasana ryatangiye kuvugwa kwa 6 Kanama 2026. Ntiharatangazwa ibyaha akurikiranyweho, gusa amakuru igihe yamenye nuko itabwa muri yombi rye rifitanye isano n'ibikorwa byo kurwanya inzoga zitujuje ubuziranenge, aho ngo mu murenge ayoboye hari uruganda rwengaga ibinyobwa bitujuje ubuziranenge rwafunzwe n'ikigo gishinzwe ubuziranenge Rwanda FDA, ariko nyuma rukongera gukora. FDA yasubirayo itunguranye igasanga ruri mu bikorwa rwakabaye rwarahagaze. Umuyobozi w'akarere ka Gisagara wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Habineza Jean Paul yabwiye igihe koko uyu muyobozi wa Kansi ari mu maboko y'ubugenzacyaha. Yagize ati nibyo koko akurikiranwe n'ubugenzacyaha nibwo bwasobanura neza ibyaha akurikiranweho. Vice Mayor Habineza yakomeje avuga ko gitifu Gasana afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Ndora ni mu karere ka Gisagara, ni mu gihe iperereza rigikomeje ngo hamenyekane neza ibyo akurikiranweho. Gitifu Gasana yari amaze igihe kitageze ku mezi 6 ayobora umurenge wa Kansi. Umwanya wari mushya kuri we kuko yabanje kuba umuhuzabikorwa w'akarere w'urwego rwunganira akarere mu gucunga umutekano DASO mu turere twa Nyaruguru ndetse na Karongi. Amabwiriza yo kurwanya ibinyobwa bitujuje ubuziranenge mu gihugu hari bamwe mu bayobozi akomeje kugora gushyira mu bikorwa. Urugero rwa hafi naho mu ntara y'Iburasirazuba abasaga 100 bahagaritswe mu nshingano ingunga imwe bazira kutitwara neza muri iki kibazo. Inzoga zitujuje ubuziranenge ziri gucibwa mu Rwanda ni ikibazo kitoroshye kuko Minisitiri w'Ubuzima agaragaza ko zangije ubuzima bwa benshi, aho mu mezi 6 ashize abantu 50 bishwe nazo, 100 barahuma. Reka dukomereze mu karere ka Huye nkubwire ko umwana w'imyaka 2 yahiriye mu nzu y'iwabo. Mu karere ka Huye umwana w'imyaka 2 n'igice yishwe n'inkongi y'umuriro yibasiye inzu y'iwabo, mu gihe umuvandimwe we w'imyaka 4 yahiye mu maso ndetse ibyari mu nzu byose bigakongoka. Byabaye mu masaha ya kumanywa ku itariki ya 8 Kanama 2026 mu rugo rwa Nzabarinda Jean Bosco utuye mu mudugudu wa Rurenda, kagari ka Matyazo, umurenge wa Ngoma. Amakuru ava mu baturanyi avuga ko babonye ikibatsi cy'umuriro n'umwotsi mwinshi mu rugo, bakihutira kujya kureba bagasanga hahiye ndetse inzu igeze kure ishya. Hanze hari umwana w'imyaka 4 wakomerekejwe n'umuriro mu maso. Umwe mu baturage yavuze ko ubwo umuriro wadukaga nyina w'abana yarari hanze yihutira kujya mu nzu asohora umwana w'imyaka 4 wari hafi amugeza hanze, naho undi w'imyaka 2 n'igice wari mu cyumba umuriro waturutsemo bikamunanira kumukuramo, bikarangira ahiriyemo bikamuviramo urupfu. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yabwiye igihe ko kimenya iyi nkuru ishami rishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro ryihutiye gutabara. CIP Kamanzi yakomeje avuga ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko uyu muriro wakomotse ku mashanyarazi. Umuriro
wahereye mu gisenge cy'icyumba umwana muto yari arimo ukwira hose. Yaboneyeho gusaba ababyeyi kujya bagerageza kubana n'abana cyangwa bagakora ibishoboka byose bagahora bari kumwe n'abantu bakuru babareberera ibyabahungabanya. Yanasabye abaturage muri rusange kujya bazirikana gushyira amashanyarazi mu nzu bifashishije ibikoresho byujuje ubuziranenge kandi bakabifashwa n'abatekinisiye babifitiye ubumenyi bari no ku rutonde rw'ababyemerewe, kandi bakibuka no gushyira inyubako zabo mu bwishingizi kugira ngo bibarinde ibihombo byakomoka ku nkongi n'ibindi biza bitandukanye. Reka dukomereze hanze y'u Rwanda, duhere muri Uganda. Nkubwire ko Perezida Museveni garambiwe abaganga basiba uko bishakiye n'abiba imiti. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ategetse ko hakazwa ibikorwa byo kurwanya abakozi bo kwa muganga, ruswa n'ubujura bw'imiti mu bigo bya leta. Museveni yavuze ko abaganga n'abandi bakozi bo kwa muganga batajya mu kazi bazirukanwa bagasimbuzwa urubyiruko rwize iby'ubuvuzi rumaze igihe rudafite akazi. Ibi yabigarutseho kuwa gatanu ubwo yagezaga ijambo ku bagize itsinda ry'abadepite bo mu ishyaka rya National Resistance Movement NRM bari bateraniye muri Speak Resort Munyonyo. Museveni yavuze ko serivisi mbi zitangwa mu nzego z'ubuzima ziri mu bibazo bikomeye abaturage bamugejejeho mu ngendo zo kwiyamamaza aherutse gukorera hirya no hino muri iki gihugu cya Uganda. Yagaragaje ko abaturage bo mu bice bitandukanye by'igihugu bakomeje kugaragaza ikibazo cy'ibura ry'imiti mu mavuriro ya leta, n'ubwo ubutegetsi bukomeza gushora amafaranga mu rwego rw'ubuzima. Museveni yavuze ko leta igiye gukora iperereza kugira ngo hamenyekane niba ibura ry'imiti riterwa n'uko itangwa ari mike cyangwa niba hari abayiba bakayigurisha ahandi. Yavuze ko iki kibazo kizaganirwaho n'inama y'abaminisitiri mu rwego rwo kongera imicungire myiza n'uburyozwe mu rwego rw'ubuvuzi. Reka dukomereze muri Iran. Nkubwire ko Iran ngibona kuganira na Amerika ari nko kugosorera mu rucaca. Iran yatangaje ko ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bidashobora gusubukurwa mu gihe Washington ikomeje kutubahiriza amasezerano y'agateganyo impande zombi zasinye muri Kamena 2026. Kuri iki cyumweru Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yavuze ko nta biganiro bitaziguye biri kuba hagati y'ibihugu byombi nubwo ubutumwa bukomeje guhererekanywa hifashishijwe abahuza. Araghchi yavuze ko Tehran ititeguye gusubira ku meza y'ibiganiro mu gihe Amerika itarahindura imyitwarire yayo no gushyira mu bikorwa ibyo yemeye mu masezerano y'agateganyo. Aya magambo aje mu gihe hakomeje ibiganiro ku buryo umuhora Hormuz wakongera gukora ugafungurwa. Araghchi yavuze ko amasezerano ari gutegurwa hagati ya Iran na Oman ageze mu cyiciro cya nyuma. Icyakora yashimangiye ko kuyasinya byonyine bitazahita bituma umuhora Hormuz ufungurwa. Ayo masezerano hazagaragaza inzira nshya amato azajya akoresha igihe Amerika izaba yamaze kubahiriza ibindi Iran iyisaba mbere y'uko urujya n'uruza rw'amato rwongera kwemererwa. Umunyamabanga w'inama nkuru y'umutekano ya Iran Muhammad Bagher Zaghalidari yavuze ko Amerika igomba gukosora imyitwarire yayo kugira ngo Hormuz yongere gufungurwa. Mu byo Iran isaba harimo ko Amerika ikuraho ibihano yafatiye Tehran kandi ikishyura ibyangijwe n'intambara. Iran kandi ishaka ko hashyirwaho amabwiriza mashya agenga uburyo amato azajya anyura muri Hormuz. Reka dukomereze mu gihugu cy'u Burundi. Nkubwire ko imvururu mu nteko ya Aporuna zasize bamwe bafunzwe. Ishyaka Aporuna ryo mu Burundi ryongeye kugirira icyizere Olivier Nkurunziza yemeza ko akomeza kuriyobora nyuma y'inteko nkuru yaryo yabaye kuwa gatandatu tariki ya 8 Kanama 2026 ahabereye imvururu zasize bamwe bafunzwe. Ubwo ahitwa ku Muguma haberaga inteko y'iryo shyaka yarigamije gusuzuma imikorere no kwimika ubuyobozi bwaryo bushya
habereye imvuru zatewe n'abifuzaga ko Olivier Nkurunziza ava ku buyobozi bw'iryo shyaka hakajyaho Serge Njebarikanuye wahoze arihagarariye mu ntara ya Buhumuza. Visi Perezida w'u Burundi hakaba n'umunyamuryango wa Apoluna Prosper Bazombanza ubwo yahaga ikaze abari bitabiriye icyo gikorwa cyo gutora abayobozi bashya b'iryo shyaka. Abari aho benshi bateye hejuru bavuga ko batifuza kubona Olivier Nkurunziza yongera kuyobora iryo shyaka. Abanyamuryango bane b'iryo shyaka barimo Visi Perezida wo mu ntara ya Bujumbura batawe muri yombi bashinjwa guteza imvururu n'urusaku rw'abavugaga ko batifuza kubona Olivier Nkurunziza yongera kuyobora ishyaka ryabo rya Uporona. Nk'uko ibinyamakuru byo mu Burundi bikomeje kubitangaza, byarangiye Olivier Nkurunziza ari we ugizwe umuyobozi w'iryo shyaka, akomeza kuriyobora no kurimenyera inyungu nyuma y'imyaka irenga 5 yari amaze ariyoboye. Abateje imvururu mu itorwa rye batawe muri yombi banahanishwa kutitabira ibikorwa by'iryo shyaka mu gihe cy'imyaka 5. Abarigize banemeza ko Abel Gashatsi, umunyamuryango waryo wigeze kuriyobora, ari we mukandida uteganijwe kuzabahagararira mu matora ya perezida w'u Burundi ateganyijwe kuba mu 2027. Reka dukomereze muri Kenya nkubwire ko amatora ya perezida yashyiriweho imipaka y'amafaranga ntarengwa mu kwiyamamaza. Komisiyo yigenga ishinzwe amatora n'imipaka muri Kenya IEBC yatangaje ko ibyerekeye amafaranga abakandida batemerewe kurenza mu bikorwa byo kwiyamamaza mu matora ya perezida w'icyo gihugu ateganyijwe kuba kwa 10 Kanama 2027 n'amafaranga yashyizweho mu itangazo rya leta ya Kenya yashyize hanze rigaragaza amashyaka n'amafaranga ntarengwa azakoreshwa n'abakandida bemerewe kuzitabira ibikorwa byo kwiyamamaza. IEBC yavuze ko itangazo ryashyize hanze rigamije kwereka abazitabira amatora amafaranga abakandida b'amashyaka bashobora kwakira avuye mu nkunga zitandukanye ndetse n'ayo bashobora gukoresha mu gihe cyagenwe cyo kwiyamamaza. Ibyatangajwe bikubiye mu mabwiriza ashingiye ku ngingo ya 88 y'itegeko nshinga rya Kenya, itegeko rishyiraho IEBC ryo mu 2011 ndetse n'itegeko rigenga imari ikoreshwa mu bikorwa byo kwiyamamaza ryo mu 2013 mu rwego rwo kugenzura inkomoko y'amafaranga akoreshwa mu bikorwa byo kwiyamamaza. IEBC yavuze ko amafaranga umukandida cyangwa ishyaka rya politike rishobora kubona aturutse ku muntu umwe cyangwa ikigo runaka atagomba kurenga 20% by'amafaranga yose azaba yemerewe kwakira no gukoresha hakurikijwe ingengabihe y'amafaranga azaba yashyizweho. Iyo komisiyo yavuze ko umukandida cyangwa komite y'ishyaka rya politike runaka rizarenga ku mafaranga azaba yashyizweho yo gukoresha mu bikorwa byose byo kwiyamamaza bizahanwa n'ingingo ya 18 itegeko rigenga imari ikoreshwa mu bikorwa byo kwiyamamaza. Ibihano birimo n'igifungo cy'imyaka 5. Reka dusoreze muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ngwire ko abasivile 13 biciwe mu gitero cya IDF muri Ituri. Abaturage nibura 13 biciwe mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gitero gishya cyagabwe n'umutwe w'iterabwoba IDF muri teritwari ya Mambasa mu ntara ya Ituri iherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu. Iki gitero cyabaye mu ijoro ryo kuwa 5 rishyira kuwa 6 itariki ya 8 Kanama 2026 nk'uko byatangajwe n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Protection Plus. Imiryango yo muri kariya gace n'abaturage bagaragaje uburakari bwinshi bitewe n'ubwiyongere bw'ibitero, bavuga ko ibi bikomeje kuba nubwo hari ingabo za MONUSCO. Abagizweho ingaruka n'ibi bitero n'abatuye mu mudugudu wa Banana Ekole mu murenge wa Babira Bambombi, ariko abandi baturage benshi bashimuswe nk'uko byatangajwe n'imiryango itegamiye kuri leta. Iki gitero cyabaye nyuma y'amasaha 48 gusa habonetse imirambo 10 y'abaturage mu rusengero, mu gihe umutwe wa IDF ukomeje kongera imbaraga mu bitero byawo muri kariya gace. Nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, inaha dusoje amakuru yaragezweho. Tubashimira ko mukomeza kubana natwe, n'ubundi mudukunde kandi muturebe, nyuma utarakora subscribe yakora kugira ngo ibiganiro dutambutsa hano bijye bimugeraho kandi ku gihe. Jina Ruben Masengesho, hagati aho mukomeze kugira ibihe byiza.